qala ma ke fama khatabukum kondoni golle mon kondoni alhaali mon non joni ayyuhal mursaluna kono yo nelaɓe qala ɓe winna men en ursilna men nelama ila qawmin faade yimɓe mujrimina bandiɓe yimɓe luuto ɓen linursila alayhim yomin yawmin wurta e maɓɓe min fiɗiraɓe hijaratan kaaje min peynini immorde loope musawwamatan mandinaɗe numéro ta waɗa inde kala moɗe halkata inde rabbika nokku ka joni ma lil musrifina wonande ɓeɗo feƴƴintimɓe bone moɗe duwa fiɗude fa akhrajna Allah daali men yaltini man kana kala laatiɗo fiya e nder saare nde minal mu'minina immorde e gomɗimɓe ɗum woni luutu e gomɗimɓe kono Allah daali fama wajadena men tawano fiha toon o wayira baytin si wona suudu woturu minal muslimina immorde julɓe jebbiliɓe ko suudu woturu men tawi toon julɓe ko ɗum woni jebbiliɓe ayi minal muqarrabina wa huwa lutun wabnatahu zaura warithan ɗum ko annabi lutu petto e ɓiɓɓe makko juuɓe ɓen ɗiɗo saabu ɗen andi hay ɓeygu makko tawanoka ko annabi lutu e ɓiɓɓe makko juuɓe ɓen ɗiɗo rek woni ko gomɗini gilguiri wi foof ko annabi lutu yettini e maɓɓe no hulɓini o tarakna min acci fiya e saare nden aya tan ma nde molanade lilladina wonande ɓen yakhafuna ɓeno hula al adab al alima lette musuɗe ɗe wa fi Musa woni e Musa kadi mande ide arsalnahu tuma nde men nelnomo ila fir'auna faade ka annabi Musa e faade ka fir'auna bi sultani ne wondude e dalil mo bini feeñugo fatawalla fir'auna huccitode salore bi rukuni sabu soɓɓundu makko ndu a legoy sabu ko men okkimo laamu ko ndun soɓɓundu ɗon puusimo e salagol ɗala wi sahirun wo Musa ko mbilejo aw majnun ma feetuɗo goɗɗum kanko e hoore makko o confirmali ko wi'a Musa fa akhadnahu men nangirimo wa junudahu e kono makko ngon fa nabadnahum min feriɓe fil yammi ka ilol maayo ngo wom tay kamɓe mulimu wawa tay wawa kanko mulimun ko felniɗo kanko bimana kanko bimana fir'auna wa fi adin andu to fi adin ko ɓen id arsalna tumande men nelno alayhim e maɓɓe arrihal aqima hendu fiɓindu bimana ndu wifata ma tagaru ndu accata min soyin hay e hunde atat alayhi ko ndu ari e mum illa jaalatu so ona ndu waɗay ɗum karramimi wano ndondi o fi samuda andu to kadi fi samudankoɓe ide qala lahum tuma nde wiyanoɓe tamattaw awadattumite hatta eɗen ha e lejal bimana balɗe tati bimana alkamsa e juma e yase lette ɗen ari ala koye alarba ɓe soppi ngeloba mba fa ataw ɓe towniti an amri rabbim ɓe jaɓugol yamirode jooni maɓɓe nden fa hadatuhum swayiga ha cangol nangueɓe wahum kamɓe yanzuruna hiɓe ndara fa mastata'u ɓe heɓano feere min qiyamin immorde dartagol lette ɗen wa ma kanu ɗonano kadi muntasirina wallendiroɓe wa gawma nuhin andu to fi yimɓe annabi nuhu ɓe min qablu ko adi ɗum ɗo fou innum no ɓen kanu ɓe laati gawman yimɓe fasiqina yaltuɓe e ɗoftare wa sama sama banayna amen mahirimo bi aydin doole bi aydin juuɗe ko fanda o mahirimo juuɗe alegoy ko o mahirimo bi aydin doole waynane menen eela musiuna komin yeññuɓe o asama haa ka annduɗa ɗon o asama hino yaaji o haray hino fanɗi haray hani a andali ittide ko asama on yaaji ko wal arda leydi ndin kadi farasnaha min weƴƴitini fa ni'mal mahiduna moƴƴi weƴƴutoɓe wa min kulli shay'in immorde kala piiji ɗin halakna min tagi zawjayni min waɗi noneji ɗiɗi kullerji ɗiɗi ma ɗum gorum e deyum laallakum no gasa onon tadakkaruna e on wajitoto fa firru ila llahi koni tuube rutto ɗon ka Allah iwon e ɗi bakkatuji mo on inni no millakum wonande o minhu immorde e ɗum nadirum komi hulɓinowo on yon tuubu rutto ɗon nde mo bimi feññina wala tajalu wotan waɗuma Allah e wondude Allah ilahan akhara reweteɗo goo inni millakum wonande o minhu immorde e ɗum nadirum komi hulɓinowo on mo bimi feññina kadalika kono ni ma ata alladina arali ɓe min qabli mi additiɓe ɓe min rasulin immorde e nelaɗo illa qalu sonaɓe wi nelaɗon sahirun ko mbileji aw majnunun ma ko feetuɗo Allah daali atawasaw bihi eɓe yamodiri e ɗum ɓe haldu ɗum ɓe halda balskoni humɓe ɗowmon koɓe yimɓe tahuna bewɓe alkufru milla wahid kefeero adiɗo e sakkitiɗo foppo ko gotum fatawalla anhum huccute e maɓɓe fama anta won albi malumin ko a feleteɗo wa dhakkir waajo fa inna dicra anduno waaji ngun tan fa ul muminina ngu nafa e gomɗimɓe ɓen Allah daali wa ma khalaqatul jinna mi tagiral jinnaji ɗin wal insa e yimɓe ɓen illa liyabuduni sona fiya ɓe rewan ma uridu minhum mi fanditake e maɓɓe min risqin immorde e arsike wa ma uridu mi fanditake kadi an yutimuni nde ɓe ñammintala inna allaha ande an Allah huwa razzagu kanko ni jeeɗo arsike o kanko ni arsikowo o yo Allah arsikan arsika on yo Allah arsuko en arsike laaɓuɗo dul quwwatil matin kanko ni jon doole ɗen kanko ni tiiɗuɗo on dul quwwati jon doole almatinu tiiɗuɗo fa inna lilladina ande no wodani ɓen zalamu toñi ɓe danuban bakkatuji
misla danubi ashabihim sifa bakkatu immoɓe maɓɓe feƴƴunoɓe ɓen fala yastajiluni wata ɓe hawjina siko fi lette ɓe heɓay ɗum ko yonata yokko waylun bone wodani lilladina wonande ɓen kafaru yedduɓe min yawmihim immorde ñallal maɓɓe alladina ngal yu aduna ngal ɓe foda nden ñande bone wodaniɓe ɓe anda woni e lette ɗe wona ɓe duwaɗo ɓe ɗe hawjirde suratu turi makkiyatun bisimillahi rrahmani rrahim wa tur ko wondore woni ko Allah subahanahu wa taala wondiri bi jabali Zubair ngo ɗo fello wiyetego Zubair wa kullu jabalin e kala fello fo wa turun ɗum ko fello bilisani surniya e turu ko fello kono koye haala e syrianiya wal qibti e haala qibtiyanke wona arabe e ko arabu fello ko jabal amma si wiyama turu ko fello kono na haala arabe Allah wondiri fello ngon ɓe mana fello wo felloni ko fanda nawa saray no woodi woto précisango ko woni tun ko fanda ɗo fello ngo Allah wondiri ɗo ngon ko fello kanko e annabi Musa alayhi salatu kaɓe yewtidi ɗon walakin sokoni anallahu Allah hino fanditi bi e ngo fello ɗo aljabalu alladi kallama Allahu alayhi e Musa ngo Allah yewtidi e muɗum ngon Musa wa huwa jabalu Madina ngon ko fello Madina wa ismuhu inde makko ngon Zubair ko ni ngo wiyete agsamallahu bi Allah wondiri ngo wa kitabin Allah daali o wondiri nde ɗo deftere masturin windande ha yuuri bi mana ko lawhid mahfuzun woɓɓe wi ko deftere ka golleli meɗen ɗin winda ɗum ɗum ɗon kadi fof no ari ka tafsir fi raɓɓin e nder ɗeri man shurin funtiɗi Allah daali kadi wal baytil ma'mur o wondiri ndu ɗo suudu wona ndu wurnitede ko juulirde wonde e asama hikkiɗo e asama jeegaɓo on wo huwa fi samai sadisa ko juulirde wonde ka kammu jeegaɓo bi hiyalil kaaba ka fewndo suudu kaaba ka yiwɗen ɗo dow ton ko ɗon ɗum ɗo woni ko ɗon wiyete baytul mahmour ñande o ñande guluje 90 malaika naata e ɗon juura si ɓe yalti ɓe naatitata aduna nden juulirde kadi Allah subahanahu wa taala wondiri nden ɗon kadi wasaɗo fil marfu'i Allah daali o wondiri ndiki podi ɓantindi ɗum ko ngu kammu goɗɗo ko juuti wo ƴuwota ko baton wil ko ngel towi wo ngel feƴƴay oto wal avion wal ko ngal neeɓi wirude ko ngal towi wo ngal soray ngal feƴƴa wal baharil masjuri o wondiri kadi oɗo bahar jillaɗo ndiyam lamɗam e ndiyam welɗam fuu muɗum hino jillodiri wondoje ɗen yani honto inna adaba rabbika ande no lette joomi ma ɗen ñande dargal wallahi la waaɗi on koɗe yanayɗe ay legoy la ka'inu koɗe laatotoɗe si ɗe yanima lahu alanaɗe min daatin immorde duñowo ɗe itta ko indi tuma ɗe arata yawma tamuru sama'u ko ñande asama on yiilidira mawran e yiilidirande wotere toorindira muncita hawka wa tasirul jibalu ñande pelle ɗe ruyna sayran e ruynande ɗe pelle naɗo ɗe luttata ngu kammuɗa ɗo luttata ɗum fof ko muncitoyte ñande go fo waylun bone wodani noon yawma idin nde ñande lil mukaddibina wonande firnuɓe ɓe alladina ɓen humɓe kañum fi hawdin ɓe woni e nder jumpugol maɓɓe ngon yal abuna heɓe fija yawma yuda'una ñande ɓe duñoya loñƴa naada ila naari jahannama faade yite jahannama da'an hattirde e loñƴegol ma no wiye yawma yuda'una ñande ɓe nodda ila naari jahannama faade yite jahannama da'an e noddegol fo no selli ka tafsir ɓe innane awa hadihi nar ko ngeɗo yite Allah teyon nge kuntum nge laatino ɗon biha e muɗum to kadde wona e ɗon fenna afasirun hada e ko mbile yagal ni ande ko ɓayɓe wi nelaɗo ko mbilejo ɓe innesi ko mbile yagal ni am antum la tubsiruna ka on sutaki woni islaw ha naata e magge tasbiru si ɗon faala muñe hara on sonkali awla tasbiru si ɗon faala taw muñe oolo ɗon sawa'un aleykum hino fota ter e moɗon ooli ɗon deƴƴi ɗon on yaltata nge yaltata on mayata nge ɗanotako innama tujzawna ande ko yoɓete on ma kuntum ko konko laati ɗon ta amaluna e ɗon golla ɓe mana koyo Allah andin o toñaɓe innal muttaqina ande no huloɓe Allah ɓen fi jannati ɓe woni e nder guesele wona yimin e nemaji fakina ko ɓe neminiɓe bima atahum rabbum saabu konko joomi maɓɓe hokkuɓe saabu konko joomi maɓɓe yoɓiɓe wa waqahum dandiɓe rabbuhum joomi maɓɓe adabal jahim letteyte jahim Allah dala kulu ñaame wasrabu yaron hani an no moƴƴiri bima kuntum saabu konko laati ɗon tamaluna e ɗon golla ka aduna andi Allah
kala ko o waɗanayma ma kala ko o waɗayma ko an sabimbinata. siko bone arata a sabimbinaymo, ko ñiiɓi a sabimbinaali yo bone aro o arata. siko moƴƴere kadi o waɗata ko yurmede makko nden o addirta, kono ɗum kadi ko an sabimbina. foppu ko jaza'an bima kanu, ko joddi sabu ko ɓe laati yamaluno ɓe golla yimɓe yiite o yimɓe aljanna o. wala dene le muttakina hara ko ɓe soɓɓindiɓe toon ala suurin e dow danɗe masfufatin saffinaɗe wa zawwajnahum men jombana ɓe noon bi hurin hurul ayniɓe inum tulɓuɗuɓe guitel abaɓe. walladina ɓen amanu gomɗinɓe watta batum jokkitay ɓe durriyatuhum durriya maɓɓe mbi iman wondude iman watta batum jokkitiɓe ɓe gomɗinɓe maayi ɓiɓɓe maɓɓe jokkitiɓe ñentini ɓe e diina kan e iman on. allah dal alhaɗana bihim min ƴeŋindinayi ɓe durriyatahum wondude e durriyaji maɓɓe jokkutuɓe ɓaawa maɓɓe no moƴƴiri min honna ɓe nokkum gotum. ko honno noon ɗum wonirta nde tawno yimɓe ɓen fotata golle moƴƴe, be woɓɓe wona dow woɓɓe, woɓɓe wona ley woɓɓe. allah wi'ile ɓe gomɗinɓe maayi jurriya maɓɓe iwtiri ɓaawa maɓɓe kadi gomɗini. allah wi o hawtodireɓe fof o ƴeŋindinaɓe nokku gotum. o watti ɗon kadi wama alatanahum min ɗuytantaɓe noon min amali immorde golle maɓɓe ɗum seni hay hunde bi mana ko duwaɓe loosude permis étage e deuxiéme étage e troisiéme étage ɓen ɗon fof ƴette tawniroye duwaɗo loosude dernier étage o. si tawi goɗɗo e ɓeygure muɗum nden ko darugol kanko e ɓeygure makko nden fof ko hombo golli golle moƴƴe hewtinayi mo 10e étage ma étage temedere ma étage wulure. hedditiɓɓen fof tawnoɗo golle mum kaka étage arano hawri ma ka étage ɗimmo hawri o yoɓaɓe ka yurmede makko o mooɓidiraɓe fof o tawnoyaɓe dernieji on nduuɓi mana allah ko o ɓeydanowo goɗɗo golle moƴƴe tun o ɗuytantamo, ko ɗuytanowo kadi goɗɗo golle bonɗe tun kadi o ɓeydantamo. ko ni woniri gekku allah ngu. ko ɗum waɗi so sakkindi ɗon kanko allah tigi o inni wama alatna min ɗuytantaɓe taɓe hul min amali immorde golle maɓɓe soni heywde. wona wigol yo ɓeya ƴaw seeɗa yo ɓeya jippo seeɗa ɓaari ɓeeɗa ko étage sappo duwa wonde, ɓeeɗaka ka étage jowaɓo, ɓeeɗaka ka étage jeeɗiɗaɓo joni yo ɓeeɗa ƴaw seeɗa ɓeeɗa jippo seeɗa ɓe fotta ka jeeɗiɗaɓo haray ɓe duwaɓe wonde sappo haray ɓe ɗuytanama ɗulle o ɗuytata. en faami komi faala on faami tafsir on ka. donc ala daare kullu muri en kala neɗɗo mima kasaba ko faggete ko rahinum ko tongorowo ɗum mbimana kala gollal moƴƴan gala gollal boni moƴƴi ko golluɗa kadna ɗo lahara teppe maɗen ko ɗon darotoɗa tongoɗa a buusata teppere goto ha golle ɗen fof muɗum vérifié ando ko boni koko moƴƴi ko golle maɗen itta e maɗo naɓirama ka aljanna ma ko kanƴe itta e maɗo naɓirama ka ite yo allah on danɗen. kono kala ko tongorowo golle makko ɗen ha gayne vérifié de rahinum ko tongorowo golle makko ɗen. wambadanahum min ɓeydanaɓe ɓe fakiyatin muyanteje wa lahmin e tewu mimma yastahuna immorde koɓe faalete. yatanaza'una taɓe poɗodira fiha toon ka asan ñedduɗe kono poɗodiran ndene wona wasi ko wippodirgol fi kulel wata lelli wona sifa ɗum ɗon mana ko yimɓe poɗodirta ni ɗum tasima taya ore fijugol ore fiji ndaruɓe wippodira hiɓe fija ko ɗum woni ko fanda ɗon. ka asan ñedduɗe beere ɗe andanɗa hoore ma lalahun fiha sulugol ala e majje nden beere ɗon mo yarinde sulata wala tatimum wona windanede bakkatu kadi. waya tuufu tawa hino wango alayhim e hakkude maɓɓe tun silmanum sukaɓe lahum wonande ɓe golloɓe maɓɓe ne jinda toon. kono hakke ko golloɓe laaɓa wona sifa parte ko golloɓen ɓornoto kadna ɗo ka annoma sikkayɓe lu'ulu'um koɓe kange lu'ulu'u makko nunum suuɗaɗe fi wata tuunu ko ni golloɓen wayi. ayi ɗon en anda honno gollanteɓen wayi. golloɓen hino hiɓe ɓornori sa yi ɓe yaltitake koɓe laaɓi ɓe laaɓaɓe ɓorni a moƴƴa sikkay koɓe kange lu'ulu'u donc gollanteɓen en anda honno ɓen ɗon wayi feƴƴen. wago bala baaduhum yoga e maɓɓe fewtita ala baadum e dow yoga yatasa aluna ɓe landodira ka nder aljanna toon. ahli ɓenna inna minen kunna men laatinoke gablu ko adi ka aduna ɗo fi ahlina hakkude ɓeygure amen nde mushfiqina haare meɗen huuli tun miɗen huuli wata o ɓiɗɗo amen yaltuni ɓoya o waɗa bone meɗen huulita o murtu meɗen huuli wata ɓeygu amen murtu meɗen huuli wata ɓiɗɗo amen yaltu e dewgal meɗen huuli wata ɓiɗɗo amen gorko yew heɓinirani jiwɓe yimɓe meɗen huuli wata ɓiɗɗo amen gorko bono e ɓeygu ɓiɗɗo goɗɗo mo o jombi meɗen huuli wata ɓeygure amen nden sirku mata nde bew mata nde yaltu e lawdina kam moodi haare meɗen huuli. yimɓe aljanna ɓen goni wolden ko andingol ma se tonin fowtere ko gaɗa yangi fowtere ko gaɗa yangi sa naata e aljanna jaga koyen andu a heɓay ɗi andeji ɗo fof ko anna kala tawɗo
o ɓeygude makko murtata mapinamo ɗum ko jeeya ɗum e mande wona waden aljanna few ko ɓeygono makko bewata murtata bonnata toñata mapinamo ko mande nawa aden aljanna koye taw hara himo huuli ɗum himo maapi tun himo tefa tun himo ñaaɗa tun himo sonka tun musfiqinaare meɗen huuli kono efa mannallahu alayna allah moƴƴike hoore amen ne o waɗana o dandi en agaba samumi leppe mboyowe mi mana lette ilayɗe o dandi en ɗum innano enen kunna en laati komin gaɓil ko adina dow hari ɗen rewamo hiɗen du'oromo hiɗen toromo hiɗen tuuba ruttoɗen ka makko moodi en tawi allah innahu no huwal barru o ko ɗigguɗo ne arrahimu yurmeteɗo ne ɓe mana ko kamɓe yimɓe aljanna ɓen ko yewtide sa ɗi konnguɗi allah waɗen jeeyaɓe e maɓɓe fadakkir waajo fama anta wonal bi ni'mati rabbika e nemaji joomi maɗa ɗin bi kahinin ko andurejo wala majnunin wona feetuɗo ko haalaji maɓɓe noon am yaquluna kaɓe inna sha'irun muhammadu ko yimowo natarabbasu bi habbitano ɗen mo raybal manuni habbitande feetere habbitande sikke kaɓe hino wawi wi'ude ɗum qul haala mbe a tarabbasu habbite nani fa inni min kadi ma ko wondude e mon minal mutarabbisine komi jeeyaɗo e habbitiɓe raybal manuni aw jaatul mawti bimana musendi mayde ko mayde ɓa o ko yimowo habbite tun nani wiyay musendi mayde heno nanngamo ko ɓooya ko ɗum woni raybal manun allah daali awa haalamɓe habbite min kadi wondude e mon miɗo habbiti am yaquluna kaaɓe wiyay wonde ne laaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama sha'irun ko yimowo kaaɓe innay muhammadu wonde manna ko a yimowo am yaquluna sha'irun accakke yiltito ɗen am yaquluna kaaɓe wiya sha'irun wonde ne laaɗo ko yimowo no tarabbasu bi habbitano ɗen mo tun raybal manuni habbitande mayde o maayay ko neɓata fawto ɗen hetto ɗen haalamɓe asi ko mayde an woni ko habbiti ɗon habbite min kadi wondude e mon koɓe jeeyaɗo habbitiɓe am ta'muruhum ahlamuhum bi hada ka ko haqqillaji maɓɓe ɗi yamiri ɓe ɗum ɓa kamɓe ɓe wi ɓe mari hakkil am hum kaaɓe gawmum ko ɓe yimɓe taaguna bewɓe tun am yaquluna kaaɓe way tagawwala wonde ne laaɗo wowlino to woni qur'an na allah woni mo wahayinde e makko bal sikoni la yuminuna ɓe gomɗina tu woni falyatuyo ɓe addu bi hadisin yewtore goo misli sifa qur'an awa in kanu so ɓe laatuɓe saɗiɓina ko gonga maɓɓe ne laaɗo wowlinoy to woni qur'an am kuligu kaaɓe taga mino gayri shayin ko hina hay e hunde na e hunde ɓe taga ko ni tum ɓe tagira kaaɓe sikku ɗum am humul khaliquna kaa ko kamɓe tagi a ko e goɗɗum ɓe taga wona kamɓe kadi tagi ko goɗɗo tagi ɗe e goɗɗum am khalaqu samawati ka kamɓe tagi ɗi kammuli wal arda e ndi leydi basi koni la yuɓinuna ɓe ala woni hoolade ɓe ala no gomɗinde am indam kayno ka maɓɓe kasa inu rabbika saabije ngal yommango am humul musaytirun ka ko kamɓe woni bimana woni wurtotoɓe ɓen woni dirisoɓe ɓen am humul musaytirun ka ko kamɓe woni dirisoɓe ɓen kamɓe woni eɓɓindotoɓe fiyakuji ɗi la wona kamɓe woni dirisoɓe ɓen wona kamɓe woni ferlisotoɓe ɓen am lam kanoɗen ɓe sullamun ƴawrugal ngal ɓe ƴawraka aduna ka kammu yastami'una fi hara ɓe hay ɓe heƴitoyo ka kammu ko toon ɓe nani ko ko ɓe woni fende si tawi ɓe mari ƴawrugal ɓe ƴawi ka kammu awa moodi falyatiyo addan en mustami'uhum jentiɗo maɓɓe on ko jentoyi wo yo addan en jentiɗo maɓɓe mi sultani dalil mubin feeño ɗo koɓe jentoyi ko am lahu kano wodani ɓe albanatu ɓiɓɓe rewɓe wala kumul banuna wodan am lahu kara no wodani allah albanatu ɓiɓɓe rewɓe wala kumul banuna wodana on ɓiɓɓe worɓe am tasalum ka alandi ɓe ajuran jodde ko onɗa ɓe wajade kam famara kamɓe min makra min immorde joddi ndi musɗaluna koɓe sattiraɓe ɓe heɓali coggu mum an indahumul gaybu ka hino ka maɓɓe andugol ko wirni kon hara ko toon ɓe yii fahum kamɓe yaktubuna hiɓe windude toon ɓe yalta ɓe wolana yimɓe ɓe am yuriduna kaydan ka ɓe faala toon fewjude pewje falladina ɓen kafaru yedduɓe humul makidun ko kamɓe woni wonɓe fewjude ɓen wona goɗɗo am lahum ka nowodani ɓe woni ilahum reweteɗo go gayrullahi koyna allah hara ko woni ɓe haalande ɗi ɓe mara subhanallahi laaɓal wodani allah amma yushrikun e gay ko ɓe woni shirkude ko wayi yaraw si ɓe kisfan huntere lette mina sama immorde ka asama saqitan no fukko yana e hoore maɓɓe ɓe welto ɗum ko qissa mo feƴƴuno ɗen nane on ka yimɓe annabi huudi ɓe
yaɓuluɓe inna ɓe welto ɓe sikka sahabun ko duulere markumum teddunde rondinde toɓo toɓinayi ɓe joni ɓe sikka ɗum tawa ko lette ɗen no fadarhum tertoɓe ɗo hatta yulaabu ha ɓe hawroya yawmahum e ñallal maɓɓe alladi ngal fi ngal woni e muɗum yus'aquna hiɓe sogge ɓe naɓe ka yiite yus'aquna ngal ɓe soggete e muɗum ɓe naɓe ka bimana yamutuna ngal ɓe mayata ngal ɓe soggete ɓe naɓe ka yiite ma ɗo ngal ɓe mayata ko wiɗo wufoye mum no selli Allah daali yawma la yakuni ko ñande tawi noon nafata an hum maɓɓe kay ɗum pewjeje maɓɓe ɗen choy an hay hunde wala hum ɓe wonali kadi yunsaruna walleteɓe wa inna lilladina ande ne wodani ɓen jalamu toñuɓe adaba lette duna dalika ko hewtaɗe ɗo fo ɓurɗe ɗe ɗo ko hinaɗe ɗo walakinna ko woni aktharahum ko ɓuuri hewde maɓɓe la ya'lamuna ɓe anda wasbir muññol hukmi rabbika wonande ñawre jomma nde ya ah fa innaka no ambi ayunna hiɗay guite amen meɗen renuma meɗen aynuma hunde waɗatama wa sabbi subbuhinoɗa bi hamdi rabbika yetta jomma hinata ɓuumu sanga immotoɗa ɗum woni ka subaka wa min allayli e immore jemma e immorde e jemma ɗum woni tumbere jemma fa sabbi subbuhinanamo wa idbaran nujum e ɓawa kode ɗen hucciti fi mutoygol ɗum woni toujours kadi ka fewndu subaka suratu najm fi hoodere hino janta e nder maggol makkiyatun bisimillahi rahmani rahim maɗulle fi koode eno janta e nder maggol Allah subahana wa taala o huuɗi o daali won najmi o wondiri hoodere nden ida hawa sinde fokkitimu toyde ay Allah teɗo to ɗon o wondiri qur'anare nden si tawi woni jibril no jippinde nde e hoore nde laaɗo no juuman ko yuɓɓodi wiye kadi an najmi yuɓɓodi hara na hoodere e ma aya tan wa aya tayni wa salasan wa arba aya e aya ɗiɗi e aya tati e aya nayyi wa kana min awwalihi ila akhiri 20 sana ila fuɗɗagol mayre ha lannugol mayre koye nder duuɓi nogay falamma nazalat hadihi l aya ɓawo aya ɗo jippike samiya utbatu bun abi lahabin anna muhammadan alayhi salatu wassalam yaqsimu bin nujumi l qur'an fa qala ablahu muhammadan anni kafiran e bi nujumi l qur'an o wiya e hewtino muhammadu min komi yedduɗo fi yuɓɓude qur'an ndi few falamma balahu rasulullah sallah ah sallam ɓaɓe yettini kane laaɗo qala maki allahumma ya allah sallit alayhi sab'an min sabaika allah wurto e makko donoji buutoji immorde buutoji maɗe fa sallallahu alayhi asadan allah wurti e makko piyoyil gariban ɓattingel min hiran fa akhrajahu min bayni ashabihi gayra ba'idin wa mazzaqahu min ra'sihi ila kadamihi Allah imini buuto e makko ndi ñaamimo ndi seekitimo ndi muñtitimo wan najmi sikaka koode yaaruɗen hara wona yuɓɓode qur'an wan najmi Allah daali o wondiri ɗeɗo koode ida hawasi ɗe fokkiti mutugol wan najmi Allah daali o wondiri yuɓɓode qur'an ndi ida hawa sihi ndi jippade bi mana si jibril no jippinde wahayon e muhammad Allah daali ma balla majjal sahibukum ɗimmojo mo wama gawa o bewali wama yantiqu o yewtali kadi anil hawa gayi ko welatamo na beleɗe makko o jokki in huwa ko woni yewtude wonali illa wahayun sowona wahayu yuha wahayu naaɓe makko allamahu andinimo noon o wahayu shadidul quwa ko ɗum woni o tiiɗuɗo doole ɓe mana jibrilul amin du mirratin e ko jon doole kanko jibril fastawa fotodirɗo kanko jibril ko jon doole ko fotodirɗo wa huwa fewndo o jannata nelaɗo tawi kanko jibril bil ufugil aala emo ka tatte dow dowje mana hella ka nange fuɗirta ɗon hella ka asama dow fissama e saabi a kasama jeeɗiɗaɓo hella ka fun nange ko to woni ko ardi tumma dana refti o ɓatti fatadalla o ɓeydi ɓattade nelaɗo fa kana ha laati hakkude maɓɓe ɓaaba gawsayn endere laaƴe ɗiɗi ɗon andi ko wiyete laañal ka koko famporte mbimana dagawal foti hakkude no laaɗo jibril endere ka laaƴi ɗiɗi waaloto aw adana ma hara hino ɓuri fanɗude hara ko wano laañal e seeɗa on sawi fa awha o wahayni ila abdihi faade jiyaɗo Allah on ma awha konko o wahayni ɓa jibril ɓattori noon ne laaɗo on sawi Allah subhanahu wa taala on wahayni faade e jiyaɗo makkon konko o wahayni ma wiyen fa awha jibril wahayni ila abdihi faade jiyaɗo Allah on wiyetake ɗo e jiyaɗo makko on kanko jibril ma awha konko o wahayni ɗum woni jippingol nde qur'anare ɗum woni suratuji e ɗum woni ayiji 5 adiɗe jippade ɗen ka iqra ko ɗum woni ko fanda iqra
bismi rabbika alladi khalaqa al insana min alaq ha ka ayeji ɗen joyi hatti ɗon ko ɗen ayeji woni ko fanda ɗo ko ɗen adi jippade qur'an o Allah daali ma kadabal fuadu ɓernde nelaɗo nden fennali mara ko nde yi kon ko haalani on kon o yii kono woniri afato marunahu e on sikkitotomo alama yara e dow ko yii kon ko yiri yitele makko nden on sikkitotomo e hoore ɗum wala qadara aho gom ɗi o yimo nazilatan jipporgal ukhra gongal go kadi harana ɗon inda sidratil muntaha nokku ka leggal hattirde gandal tagore nden ka woni ɗon ko ɗon wiyete sidratil muntaha ay allati yantahi ilayha kullu malakin muqarrabin o nabiyin mursal malaikajo ɓattina ɗum nelaɗo ko wawi tuude kammo ko ha ɗon o yata ko ɗon o hatta tagore nden ko ɗon hatti o yuqala no wiye yantahi ilayha ilmu kulli malakin muqarrabin wa nabiyin mursalin wa alimin wo kala gando kala malaikajo kala nelaɗo gandal makko ngal ko ha ɗon hatti ka wiyete ɗon sidratil muntaha mana ka hattirde tagore nden wonɗon indaha hino takko ɗon noon jannatul ma'awa aljanna werde o ka yimɓe naata ɓe aljanna ɓe ko ɗon wernete ɗen ha loosumanji meɗen ɗin gayne préparede ha hakkude tagore nden gayne ñaawede haray ko ɗon woni ko weera jannatul ma'awa ayi ko ɗon woni ko takkete wi'ama kadi werde ko weerete ɗon kombi mana na ɓaawo ma yama ko yanɓe sahidi ɓen wonkiji maɓɓe ɗin ko ɗon woni ko wernete kene ɗo e dargal ngal darade fo muɗum hino ari ka tafsir wallahu ala wa alam idi yaksa sidrata tuma nde sudduno leggal ngal ma yaksa konko suddingal tafsir ji ɗi no jowti ɗon no ɗuuɗi ɗon no luutodiri ɗon ko ari ka imamu tabari eka ibnu abbas eka ibnu kasiri eka hashiyatu sawi no ɗuuɗi woɓɓe inni ko Allah suddi leggal ngal woɓɓe wi ko wanare makko suddi leggal ngal woɓɓe wi ko jungo makko suddi leggal ngal woɓɓe wi ko annora makko suddi leggal ngal ko ɓuri jiccude ko ɓurɗe gonginde enen ko annora makko on ko suddi leggal ngal ma zagal basar guite nelaɗo ɗen bewano guite nelaɗo ɗen oñanoki o ma fagaɗe bewano ɓay jibril yaade e makko ɗum ɗo kadi ko fanda o qissa mo yanan ɗen ɗo koko Allah subahana taala yamiri ɗon yo jibril yahan nelaɗo ka leydi ƴawnamo kammo fi farlegol ɗe juɗɗe joyi ko qissaji juutuɗi woni ko hawtodiri e o page ɗo ko tawata en wataɗi addude ɗo fo ko yo noddu ka numéro téléphone ji 67 60 53 09 68 60 53 09 60 60 53 09 63 60 53 09 qissaji ɗin ɗo no juuti ɓaawo on noddi ɗon en wawa ɗanguidirande yoga e ko Allah subahana taala on famini en no juuti en ɓuccay woni feƴƴen niya men on mi mana wona tafsirugol ɗo adda qissaji ɗin fo muɗum yaññaɗi par ce que ɗon haray kasete on juutay janggin on juutay ko fii tun wawugol e no wawen finorde qur'anare nden e fii no wawirte rewtorde qur'anare nden mi mana ko firgol nassu ƴiyal ngal feƴƴa kono labudda nde ƴettorten qissaji ɗin seeɗa fii no wawiren manditagol saabu so qissaji ɗin kadi waɗata ko seeɗa en wata manditade amma fi humpitagol qissaji ɗin fof on wakkiloto noddon ka numéro ji musidɓe julɓe wawen humpodirde amma hoɗande nden so tawi woni on wi on sento ka suudu ɗum woni ko baylo baya simanteri woni komi hoɗi miɗo ñalla noon madina inchallah Allah daali e guite makko ɗen bewali ɗe o ñaaki lagadara agom ɗi o yimin ayati rabbi modemade jiwo makko alkubra ɓurɗi janɗude ɗin ɗon kadi haala ɗuɗu kahino ɗon en nodday ka numéro ji wawi humpodirde afara aytum yeetelan allata lata wal uzza e uzza ko ɗimmo o aya yiwno ɗen ka suratu hajji to maka an mbiya e goɗɗum e mum wa manata salisatal ukhra ko inɗe sanamuji ni ɗe inɗe ko inɗe yimɓe moƴƴuɓe rewaynoɓe Allah ni feendo annabi nuhu alayhi salatu wassalam ɓaɓe ma yimɓe maɓɓe lesi statiji statiru kala ɓe nesi ɓe nandini e goɗɗo ɓe noddiri ndu inde makko nden hande kadi juutugol jamanu ngun hande kadi ɗin sanamuji watta rewede ɓe inni ɗin ko ɗi Allah joni noon ko ɗiɗo ɓurays kadi tawi ko ɗi ɓurays kadi makka kadi kamɓe kadi ko ɗiɓe ñembintinno ko ɗiɓe nandintinno ko ɗiɓe rewayno Allah dal afanaytum wiyetelan allata ndu sanamuru wiyetendu laata wal uzza e ndu wiyetendu uzza wa manata e ndu wiyetendu manata asalisata al ukhra tata ɓurdu sakkitordu ndu onon o yi dalil ko tawi ɗi no duwa rewede onon on yi haqiqa e ɗi wona leɗɗe ni wiyetelan kon ɗum rewan toon ɗi wona reweteɗi
ala ko mo dakar e wodanay on ɓiɓɓe worɓe wala hu ɗum sa wodana Allah ɓiɓɓe rewɓe tilka awa ɗum ɗo idan on tuma qismatun ko sendore déjà añininde ni sendore nde nunɗal ala e mum sendore nde fota disan bi mana oñide nde ɗo no oñi sendaki fotuno kala heɓa ɓiɓɓe worɓe rewɓe in hiya ɗum wonali ɗi sanamuji ɗi ɓe woni rewde illa asma'un sona in koye sammay